Awa wa tatou tausi ana polo inga, tatou te whaia fo I mea ele le I ona luma. Mai le Romae sfulua fo pue lua, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove that what is good and acceptable and perfect will of God. Awa foi to te a mio whaatasi ma le lalalangi, ai peitai ia liliuina I le toe fuat taina o tau loto, ini o tau sue pe se a le fina ngalo le tua o mea ua le lei ma le maalie ma le atoatoa. Ia ma le tatou ma le si maua maua le ngaluenga e mua foi po valu. Ye shall be witnesses unto me. E fai fo I o tau ma moli mau ia te au. E feso e ono fai upo full valu. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit. I o tau te talo le anganga I aso umalava I talo talonga ma whaatonga uma. Ia ma le tatou fisili mulmuli. What wonderful promises come with a Christian life. Why e ni whamtalanga mātango fia o fitalai mai ai ke riso o la iai nei o tatou o langa whaakerisiano. Filipi e whawhau po esfutolu. I can do all things through Christ, which strengthen me. O te mafaia mea umalava, I le faamalosi mai o ke riso I a te au. Mai le Filipi e whawhau po esfuluiva, God shall supply all our needs. A o loo tua e atoatoa ai, ia te au, po ia te o tau mea uma, e te mativa ai o tau. Mai le tu se mareko es fulu fu po lus fulu fitu, with God all things are possible. Awa e mawhaia mea uma le tua. Mai Ioannes lima sultasi, that your joy might be full. E tu mawai lo olioli ia te o tau. Ioannes fulu fepus fulu, that they might have life and more abundantly. Ua usau ina I o tau maua le ola, ia maua atiliai lava. Whamaile e perus futolu fepu e lima, I will never leave thee nor forsake thee. O te le tu ua lava oe, o te le tuulafoaina lava ia te oe. Whamaile e peru e futolu fepu ono, I will never fear, no man shall do it. I will never fear what man shall do unto me. O le alii o lof sosoani ia. Te le fefe lava se mea e whaia tagata ia te au. Ioannes fulfa fulpulus fulfitu, my peace I give unto you. O lo manuia o te avatu ia te o tou. God gives his people 8 precious promises. O promisi e ie valu e mauti noa lava e o mai e sumo o e mau. Momua, we can accomplish anything through Jesus. E tato mawhaia mea uma e le faamalosi mai o Yesu. Lona lua, all our needs will be supplied. E talia ia o tato manaoga uma. Numero tolu, nothing will be impossible for us. E le aise mea e le mawhaia na tato whaia, e le whaatasi mai o ia. Number 4, our joy will be full. E tato maua le o langa olioli atoatoa. O 5, we will have more abundant living. E tato maua le ola atiliai ma atiliai pea. Number 6, God will never leave or forsake us. E le tuulafoaina I tatou o le atoatoa. Ma numero 5, we never fear what man may do to us. E tatou te le toi fefe I mea whaia tagata ia I tatou. Ma le numero 8, the Lord will give us his perfect peace. E auina mai le tua e lona lava filemu mo oe maau. Ia vi ia le tua. Ia tatou talo.
Lo mātou te māo i le langi, o umana folofolaina le awala mātou te uiai. E ala i lau awhionga pa ia. Se awala taungatā na tau iai lo alo o Yesu ke riso. I lona maliu whalawa au, mo i mātou o tagata e tumu yanga masei. Mātou te whaftai atu i lau alofa mutimuti vale, o e whaalia maia te i mātou le ala i lau malo le langi. E o lava i toftafonga ese ua e saunia fo'i e lawe ai mo i mātou. O le mātou te talo i e tausi pele ia i ta lātou o loo mai moa, ma talia lo whiau e ala i le nei ala ata. Whaonga ina lo auina vai o se mea whinga luenga e whaaleo ina ai i lo upu. Se i o lava na mātou toi whewai se taimi o iluma. Ma le vaenga longa lua o le tātou proklama nei o le whiau, o le taungatā, o le tau, o le lau whaoltanga, o le mātou talo lea, e ala i lo suafa pele o Yesu, le mātou li ima le mātou whaola. Amen.